Sibay ule rasmalai ka siamdan na pista le almond hi ka chansina atui tur ka siam photang bong nute ka chuanga saffron hi bong nute dain ka chia chini kan du thlum dana zirin kan telang pista le almond chansin ka tela ilaichi ka tela saffron hian aronga timoy arim po tui atak deuh thleng ka chuanga nga adai nuwa fridge ka daang paneer mangin rasmalai ka siamdan na kholin ka hera cornflower fiante khat ka tela kan kut pha hemi hian kan nemang cornflower nen uluk dewin ka me pola chumi nuwa thatakin ti hian kan nemanga amu omlo turin ka met ne to amumin ka swala swal uluk hi apoimo lutuk ake du'a 2 liter khat chuang de useta chini no khat ka tela aso bor bor layen amal te te in ka thaka mi hi asanga ka da nuwa ka herniama alian lo boka min har lawa adai nuwa ka sora bong nu te kan da vo kha ka leya lo siam ve ro